Amankrado eden semfra betudwa dia fa mama part ho eye na Agradaa na ne na emu no wo kire se kamia koye se Rev Owusu Bempah akoye obi oye okumfudumfo na kire se wo soma nkrofo binumo ede ko Agradaa so yese nka wonko yi ni emfri atas fa asase so Amankrado ewe mu nkire mu bebre ede ma yenko na yenko tie emu nkire mu embra when you say ntwa oboda mote Siri not available Agradaa Who is a PMP by what? Who is only PMP by you know PMP by Agradaa. Who is a PMP by PMP? Me branch. Who is Agradaa is a PMP? Sabi don't know who is a PMP by me. So for some time, why I detect external hazards. Only me so for Owusu Bempah so target mama. Catch and say Papa Amankrado say target. Yeah, target so for Owusu Bempah man. Catch so for Owusu Bempah me say. So when you're very careful. Akwara your friend Eduba echi. Ordinate to amanim. Ebia so for Owusu Bempah na soma boy ni say. Omra me kasama no. But yes sabi. Ohene bia behunu nyansa ne gina ne chiame nso. Enti se ohene kra kan kwase asem a ukura chiame papa. Yebu ohene no nyansani. Ebi se chiame ohene kasa wi a chiame kasa. Ansa na nansama eden aba na wiye. Nti se sofo Owusu Bempah anya very careful a. Na nimra na ho so no. Na ne beto na to no. Ma hu se aduba chi na hyase e respondo e ke kan kwase asem ka jimisem e kasetia Daddy Fred ya no so e gangalia obetima di Daddy Fred atem betadia ba ko a mepese wiase amansan nyina hu ni se abranti a e friend aduba chi odi sofo Owusu Bempah chi onimi nyankopon ba bia ye hade Oje saw me Agradaa. Yana chaka kraba me na soja. Eduba chi na kata. Ya na ya chi na the same thing no muka o gate no. E chibi fo. Ya na ya chi na the same thing no muka. Oso e sofo o, mutie ni bi ni ento chi o no so. Asia. Agradaa ya be fie. Atira o sa Agradaa ya ba ero to be pie. Wa Omo so man coffee hono for anything violent. Ya na ya chi na the same thing no muka o gate. Arafo sa wotie abrantie akwadaa sukonoma aduba achi a we say wati asori a Ghana for mantwi mu da ho oso mo mra sori na ono ba be lead you to heaven. A criminal boy like this, very criminal boy like this, you use unnecessary language bra omutina Reverend Mama party fear anim na akwada kwase we si asabe ne papa mpo emo bra bi a ontimi fa ne papa ntoto Daddy Fred ho obekasa tia Daddy Fred na sofo Owusu Bempah gigi da na konyam sa wanya kwada bi a o timi e tai na chi mo bi ensu ma sofo Owusu Bempah o wa ya sofo bi a ne kokobo ejenyere Samo tuano na sofo Owusu Bempah se me Amankrado. Nani mutongo watini fie ana all threaten me Amankrado me life. Samo social media na sofo Owusu Bempah plan se obedi uponi na se pie free na no a you very careful. Bible ne kura ne kwa. Ya se duana ba ana edi behunu duakro. Duana ba ana edi behunu duakro. Asemu a Daddy Fred ba ponte ba be kan ye. Ghana for nche me boni ben ene wo ho no kura no ka kire sofo Owusu Bempah ene na sori ma o kan no kura but ya na wiase no enipa empe no kura etie ne tambia wo no nua bi na no afani different ball game Fred ade betu sofo Owusu Bempah yi saka wo tie na sopam ananko twa so 10
abrabɔ bia ani ne so a koda nkobeda na asofo Owusu Bempah opa koda bia ma na be kasa ma wo a akoda gyinifuo bi ti se aduba achi ana e mekasa ntia Daddy Fred sabaya wakoma beto yemu nti papa aduba achi kasa obaba kan no it's rather putting you in trouble. You are rather incriminating your case. A well-respectable personality like Daddy Fred. What didn't know better was a movie no? Na asem ne adu achiri. Na ayasem a utira anye ya and all come on him. Mark my words and put today's date. Daddy Fred one fan and to enipa asem just like that. Asemwa obaba kachi asofo Owusu Bempah no say papa sanka utie ni ya kanya duba echi akoda su kono ma criminal boy jimifu akoda we say kwensani akoda we say ana baka kachi so meyi unsem no ma maame ngege ba obedi atem na ama wo aduba echi ba obedi atem na ama wo kinsi probodan fo ba obedi atem na ama wo enipa edi wachi sofo Owusu Bempah hwan etime tina se Kenya nsasam se odi twitwajew no pot. MPP party, papa, and you go na koto abama MPP party. And you go na sofwa, o pompa yama MPP party. It is a near be question na say a good MPP party no fin. Na say Daddy Fred ba be kambia. And suma koda su kono man. Obra say ya kase obia popra. And monyam e obi ho a. Sofo Owusu Bempah aduba chi timi fa na busuam nipa bia toto Daddy Fred ho. I am talking with evidence and facts. Aduba chi abraba obo ni social media eni subanya order a chamber bi ofire. Daddy Fred kasa polite sensibility is attached to it. Na odin kwadan ketinketi atimi fo we say we mu kura Bible say o matia sorry eni pramana mekobi. Daddy Fred when we say en kwada yi chimi why so de nanu atum bi da wode na dutum a eye ba komienu wo kan nyansa samba komienu no ache ne ho Sofo Owusu Bempah u di agro too much on social media san kwada we si o makasa en ko ba bi yi nyansa ni mi en kwada di wachi kasa ma wo eye tu otwe eye nkwase kasa fin kasa buro eburo kasa ho ntie esomu gina so de mu kura Bible ya na mo mfare Amankrado ana ekote nene e de ebaen mamenka obiom saha Attention TV. So subscribe to the YouTube channel, follow on Facebook, like, comment and also share. University Foundation and also mensina medi jumedi ebron number any 05483022985 medas send anenda Attention TV.